Wanaw kay balog unsay tubag ni Denver kay nidagan ako sa kwarto. Nahadlo ko siyang tubag. Wala gyud ko ni gawas hangtod sa nilakaw si Denver. Ug nihapit pa siya sa mong lechon ug nagpalit na pud siya og lechon. Mao nga wa gyud ko nasayop nga si Papa ang ni-confess nako. Yung si Papa, aday, niangay man day nimo si Denver diay. Tubag ko ha? Ingon siya pa? Tubag kong Papa, oh, mamisita daw siya nimo ugma. Sumoto nga murag gusto na lang ko mulayas palayo sa earth pag ingon nga mamisita na ako si Denver. Wala ako katulog anak pagkagabi unsay akong buhaton pag sukad-sukad, wa pa gyud ko masuwaye anang pamisita sa balay. Pagkabuntag, kinasayuhan kay ko ni mata ug giunahan pa nako ang mga manok nga wala pa ko'y tulogan. Og nakit-an na lang nako akong kaagulingon nga naan ako sa salon nga nagparibat. Nagpa-manicure ug pedicure. Digid ko anang di ko ready. Di man sad ko excited aning dagwayan. Di ko ganahan niya sa una, pero pag-confirm na ako nga niangay gid siya nako. Dili ba day pwede nga mo change of mind ko? Sa moto, nga pag-abot sa balay, bungkag tanang sanina nako kay naglibog kog unsay akong suoton. Mag-kimona ba ko or mag-ninja attire aron mo bagay siyang pagka-Agent X44 ambe. Bitaw. Sa moto nga gabi daw siya mamisita ingon si Papa. Mao nga wala nako mahiluna pagkahapon. Sige na kog tabok-tabok sa lechonan og sa mong balay, kay tan-awon na kog nagpadong na ba si Denver. Pagkadungog na ako siyang motor nga makabuhi og patay, nikalit kog dagan sa balay. Gikulbaan na kayo ko. Pero diretso sa samin og nag-retouch. Itawag na ko si Papa kasya'y una mo atubang pero pagtanaw nako si Papa puwerteng hago. Nakatulog sa rocking chair. Dayon, diha na si Denver's tindahan. Kay kusog kag ingon si Alberto, nga berdugo. Naglibog na gyud kog unsay akong buhaton. Maong pasumangi lang kog spray sa mga tanom. Pero hapit jud nako mabuhian akong gigunitan nga spray kay pagtungan ni Denver sa mong pultahan. Naa na po'y nahitabong milagro. Bag-ong gupit si Berdugo. Naka-clean cut. Long hair no more. Di pa siya ready kintahay. Mura na jud kog kasukaon sa kulpa. Aha ka. Guwapom dining Berdugo og dili dirty look. Pagtanaw na ko siyang dala, with flowers pa. Pero plastic di ay. Gagi. Dito ko na discourage. Bahalag santa na lang unta to. Basta tinuod lang. Basig plastic lang po di hang gugma pa. Bitaw. Balik na lang kog tan-aw siyang bagong gupit. Aha ka dyan. Kagwapo day niya. Dili malalis. To the max gyud ang transformation. Naka-jackpot ko. Din mingon si Denver, nga biin mo. Pwede mamisita. Mura gyud ko gituok sa kakulba. Pangkaraang tawo kayo si Berdugo. Panahon pang mampor ang style. Uso pa ba ning tawhana karon? Dan ming tubag ko, sige, sulod sa diay. Di mingon si Denver, nga buwak nimo. Mitubag rapog kog salamat. Gidawat na lang nako ihang plastic nga rose, murag pang Valentine sa high school nga ihatag sa maestra. Dinungutan na si Denver kung aha si Papa. Mitubag ko nga natulog lagi. Pukawon sa nako kay manihapon na pod. Nikaw na ka. Mitubag si Denver nga na ako'y dalang barbecue. Sa moto nga gitawag pa namo si Alberto nga murag leader sa fans club ni Denver. Nalanag ni gyud kog manok pero gikaon gihapon nako iyang dala nga mga isaw, til sa manok, liog sa manok, ug uban pa nga parts sa manok. Kami rang tulungan ni kaon sa iyang dala kay bawal na si Papa og manok. Pag human na mo kaon, nidong ko sa kusina kay manghugas. Pero nidong po na si Denver ug ni Tapa. Ni anak ko nga, ako nani, adto rakad adto. Tubag si Denver, nga tabangan ni nato, aron dali mahuman. Sa mato nga kaming duha ang nanghugas og plato. Char. Pero wala mi tingog, siya pa'y nang hinlo sa lababo. Then mikalit lagi ingon si Denver,
pwede manguyab nimo. Hapit na ko mabuhian ang plato nga ako ang gitrapuhan. Murag ni ambak og kalit akong heart. Naglambod na ako ang dila. Tubag ko nga, okay. Mingon si Denver, nga man kahay masuko. Mitubag ko nga, wala man po. Then may katawa ko. Ingon si Denver, nga angayan ka si mong buhok. Wala kayo din na sayang akong riban. Dahil ni katawa ra kog mingon, nga imo pong long hair na wala ligi. Mingon si Denver, basig dili ka ganahan anto pa. Lami ligi labayon si berdugo og plato. Kamao kayo mo dalag pangati. Pugong lang yun ko ngisi bisag giluok kayo akong tiyan. Bisan unsa na lang among topic sa kusina. Nakalimot noon ko magpainom dahil ko og tambal ni Papa. Dayon pauli na siya sa nangayo siya og number na. Na textmate dahil may bisag judgment kayo iyahang mga text. Mapulan pa ko gisabot. Then one time, nakita yun na ako kung unsa yun ni si Denver nga nakita yun na ako ang berdugo side niya. Nanguyab paghihapon siya na ako. Hapon to, gikan ko nag-withdraw ato sa city. Natingala ko kay dihay duha ka lalaki nga nabantayan ako nga sige yun og sunod na ako, bisag asa ko mo dong. Nahadlok ko adto kay nagdala ko og kwarta nga 50,000 kay nagpadala pod akong ate sa Dubai pang renovate sa mong balay. Bisan nag-drive na ko pauli, nagsunod gihapon sila. Nya pagliko nako padong sa mua, ni kalitra sila agtuwala. Nakaingon na lang ko guna huna ra gyud siguro tong gisundan ko. Wala pod ko kaila kay naka-helmet man. Kami rin duha ni Papa ang nasa balay kay dili man stay in Selperto. Usahay na akong angkol pero usahay ra po na. Mga 11 PM to matapak ko kay gikan mi nag-video call ni ate. Natingala ko kay nilihok akong door nga murag pa dong abri. Ako amang kwarto ang kinaunahan una pa ang kapapa. Nang sampit ko og pa kay basin og si Papa pero wala may nito pa. Lain na din akong duda. Namugnaw ko nga gipaningon kay giusban mag-abpari og sa. Dali din kog kontak og pulis pero pait kaayo kay busy ang linya. Gipaningot yun kog maayo kay gisikaran naman ang kwarto na. Nahadlok dayon ko kay basig na abrihan ang kapapa nga kwarto. Usahay ra ba kay di na siya mangla. Walay laing madayal na ako. Ang ka-Denver rejud nga number. Sige ra pud og ring. Natulog na siya ni pero wa gyud ko ni undang-undang. Hangtod sa nakahilak na lang ko kay niingon naman ang tawo sa gawas. Nga aberehin og di ka gustong naay mahitabo ninyo. Pero wala lang gyud ko ni tingog. Naghilak na kog sigig puli-puli og dial sa mga pulis og Denver. Mayo kay dili madalay-dali og abri ang portahan sa mga kwarto. Nalakpod ang kapapa kay gisigihan pag-abri sa pulis. Nakahilak yun ko pagtubag ni Denver sa pikas niya. Ningon si Denver og hello. Then ingon ko nga, tabangi mi please. Nay ni sulod sa mong balay ka. Pasig moon sa si Papa. Pakiadto ko sa mga pulis. Then ingon si Denver, ngayaw mo gawas pagpalong og suga. Sumoto nga wa yun ko ni gawas og gipalong lang na akong suga. Wala po nagbanha si Papa. Nagunit na kog baygon nga spray kay ingkasog mo sulod ako yung sprayha na nga murag lamok. Wala yun sila kasulod kay ligon yun ang pultahan ug napoy lock namo sa sulod. Mga unprofessional gid po siguro tong mga kawatana mong wala kasulod sa kwarto. Wala gamitang utong. Tatod, nadungog na nako ang tabutso nga makapuhi og patay. Kunya dihay ni kalit og kabuak sa gawas. Grabe na gyud kayo kung singot tungod sa kakulba. Dayon natingala ko kay si Denver na may sunod na nuktok sa pultahan. Pag-abari na ko, nagkadugo ang kamot. Nanakutana ko, nansa man imong kamot? Tubag si Denver nga nag-abot mi. Naduslak na ko tong usaba. Then may tubag ko nga, unsa naduslak? Napatay nimo? Then may tubag si Denver nga hapit kayo og wala ko malupi. Kay bata pamantog na mong. Katong isa, gigisian lang na ako gamay. Mitubag ko nga, nabuang na maka Denver, huwag mapriso ka. Tubag si Denver, preso po.
Sa moto nga gipiyong na lang nako ang kalag ni Denver nga dawaton unta sa langit. Moday walay tiyong si Papa kay tulog kayo, tungod pod sa iyang tambal. Gikatulgan ra sa akong amahan, wal gisulod mig tulo ka kawatan with intense nga action kay to the rescue man ako ang knight and shining armor. Ambitaw. Ang sam nito sa gawas nga nakalimtan akog sulod ang nabuak kay gihapak ni Denver ang usa ka kawatan. Unya ang nabuak mo iyang giduslak sa usa, mao naigo daw tong likod. Matod pa niya sa mga pulis, ingon si Denver, wala pa man pod siguro tumamatay sir. Nakadagan pa man. Nakita lang tong tinay. Kaya nakita man ni Denver ang nawong sa usa nga iyang naduslak daw. Siya pa'y ni sketch sa nawong. Nakurat ko kay napurma yun niya tinuod niya nawong. Mura siyag police sketch artist sa mga bantay. Grabe kaayog memory si Verdugo. Dili matabas-tabas. Unbelievable kaayog. Samot punta nga ma-inlove da. Dayon na solve ra to nga case. Basta buhi pa to iyahang gigisian. Sa moto nga nadalagyod ko sa pagka-extraordinary ni Denver. Bahala na nga pagka-Verdugo ni siya sa una. Isamot ko nga na-fall niya nga murag tubig nga dili nako mapugngan sa pag-agos. Judgmental lang yun ko niya sa una nga feeling nako tuko na lang ko niya galit. Tungod puto siyang porma nga murag karaang tawo nga gikan sa kalasangan. Ani na, nagplano nako nga sugto nako siya. Gi-invite nako siya nga mananaw mixin. Proud kay kong nag-uban mi sa mall kay outstanding kayo ang porma ni Denver. Gwapo gid siya nga nahinlo iyang porma. Unya nindot og lawas, kulang na lang ang umiigting na panga. Sa moto nga kaming duha kay nagtapad na sa sinihan. Gikulbaan ako kay sugto naligin ako siya. First move nako gilingkis nako akong isa ka bukton sa iyang bukton. Ang grabe. Murag kahoy. Niambog din ako ang kamot sa iyang kamot. Murag yun og bato kagahi. Pero bahala na. Gilak na ko amo ang mga kamot. Unya gisanding na din akong ulo sa iyang bag. Kaya ba naman kayo movie, gitype na lang nako ang I love you sa akong phone o gipakita niya. Dayon gikuha man niyang phone nako. O gitype niya, pwede mo kiss nimo. Ahaka. 10 times faster na akong heartbeat. Ako pang gitan-aw og layo bami sa mga tao. Unya kay nasuok man mi, gamay ra pod ang nanan-aw dapit sa mga. Naitawo pero sa tubangan na. So unsa pa man diay? Niduol na ko si Denver og ni kiss. Lasang snowbird. Aron dili masakpan ang sigarilyo flavor. Boy Scout kayo ang pe. Pero dili siya bahagbaba. Pero kahawod sa buing ni dala. Pero wala pud ko nagpapildi oy. Abi pa lang dili ka maumukis. Pero wala ko kasagang sa iyang pang finale sa kong liog yun. Gibutangan ko chikinini. Sa moto, nga nagkauyab na mi ni Verdugo. Almost 1 month pud ko nga nagpakipot. Abi pa lang easy to get na jud kayo. Walay nakahibalo ato except kang Papa ug kang Alberto. Pero wa ko masayod nga murag tuko day ni si Verdugo kung makatapot siyahang mauyab. Mauna nga nahalata na sa halos tibuok kalibutan nga uyab nami. Every afternoon man to siya muanha sa kong litsyonan sa wala pa mi. Pero sa nauyab nami, every morning, afternoon, evening, kulang na lang ang dawn nga muanha sa ko ang litsyonan kay mga mustaran ako. Kadjali. Mura man pud kog masakiton nga tiguwa nga kinahanglang tanduon og naginhawa pa. Dinhigid na ako siya nakaila og taman. Dayon, fiesta kadto sa mga lungsod o gusto unta si Papa nga mag-fiesta pud mi. Pero wala ko ni sugot kay daghan kaayo nga nagtrabahoan. Unya busy pud ko ana kay daghan jud na nga customer. Usa pod, dili gihapon siya makakaon kay bawal na siya baboy. So mag-unsa ra day siya. Magtan-aw sa among mga bisita nga magsinaw to mga simod o kinahon og baboy. Ano way? So walay fiesta sa mong balay.
Kami ang mosulong sa mga silingan. Daghan kay mig bookings ni Denver. Bitaw. Dispiras pa lang daghan na kayog order og lechon manok. Moong busy kay may tindahan. Left and right ang money. Wala na ko kabantay nga diha na di ay si Denver sa kong kilid. Nakurat na lang ko nga naay ni pahid sa akong singot sa akong agtan. Char. Maka-straight og intestines kayo. Pagmingan si Denver nga pahulay sa. Then mitubag ko nga unyara busy pa. Then mingan si Denver nga ako say puli. So wala ko'y nahimo kundi ang mulingkod na lang kay maghuot na may sindahan. Init pagyod kayo. Si Denver ang nitabang ni Alberto. Nakapanguros na lang ko kay grabe makatadtad sa manok si Denver. Paspas kayo nga murang nagtadtad siya sa iyang kaaway. Si Alberto gani inisiga ang mata kay basig masipyat si Denver pa og siya ang matadtad. Umingon na muslingan nga Berdugo adto ta sa balayon niya. Tubag si Denver nga sige, mananghid sa ako. Tubag akong salingan nga wa man kakay trabaho karon. Tubag si Denver, mananghid sa ako sa kuang gihigugma. What the F? Gihigugma daw. Lami na lang musirit paingon sa balay, then manglak sa kwarto og magbukot og habol sa kauwaw. Gisidok gud ko ato. Nagpasumangil nga wala makadungog. Kaluod sa gihigugma nga word ay. Bitaw. Hurot yun among tindaan ng adlaw. Kuyaw kay kog mga tindero. Kay daghan mang ni-invite yun namo. Naglibog pa mi og asa mo dong pero gipili na lang namo akong paryente nga si alias Hamit Ngaw. Motor na ko ang gidrive ni Denver kay di ko ka-feel nga mosakay adtong iyang motor nga makabuhi og patay ang tingog. Pag-abot pa lang namo, diha nay nang gitagay sa gawas. Mao nga sa wala pa mi mosulod, nang hatag daan og instructions ang commander. Maingon kong Denver nga, dili ka mainom. Tubag siya nga, bisag gamay, pahilis ba? Tubag ko nga, wakay salig sa Coke, Sprite o Royal. Tubag si Denver, sige. Dan ako siyang giingnan, nga dili ka makita og away. Daghan rabang palahubog aniron. Tubag siya nga, og dili kunhan, linaw atong gabi aniron. Dan mitubag ko nga, istorya ra na sila taman. Palabyar sa pikas dungga ng istorya. Is that clear? Mitubag na lang po siya go. Muna ako ang gihimong style kay kabaw na ko unsay mahitabo og mahubog siya. Dali ra kita og away. Wala pa ko naka-recover adtong balita sa una nga nagginokdanay sila sundang adtong iyahang nakontra sa una sa wala pa ko. Mao nga giayo-ayo ginakog putol ang ugat, ang iyahang pag-inom. Pagsulod na mo abikog sa mga palahubog ra nako siya bantayan. Sa mga babae pa diay. Ako ang nakapagwapo ni Denver gikan sa murag tawong lasang. Nahimo siyang laing version ni Jake Cuenca. Unya, nailaing mo pahimos. Dili ba day malangkat ang mga ulo ani nila? Bitaw. Daghan jud ang naglingi pagsulod ni Denver nga nag-jacket pa na siya ana. Unsa nakahagmag hukas na basig muluhod na sila. Tiningon akong paryente nga samit nga. Nga Berdugo, grabe. Wala ako makaila ba? Mitubag ko nga, ila-ilaha samit nga. Basig laing tawo ni ba? Den tubag siya nga, kuyawa kayo kamandag ning akong igagaw ba? Giampuan mang Berdugo. Ay syempre, paryente ming Valentina. Bitaw. Ako yun nga gibantayan si Denver ug mutanaw baglaing babae kay daghang gwapa nga bisita si Mitnyo. Nagyoy malangkat nga mata ni ba. Pero so far, wala man pud masaag ang mata ni Denver. Pag human na mo og kaon, daghan nagnangagni nga mga panuway ni Denver kay mutagay sa gawas. Bisik og tabi sa kong ante day nananghid nako si Denver nga mangihi. Alang na magpugngan ako. Nalingaw ko sa istorya din wala na ko kabantay nga dugay ni balik si Denver nga nangihi. Lain na gyud akong duda maong nigawas ko. Pagwas na ko, mao ang pagsaka niya sa iyang baso. Nakigtagay jud ay siya. Mura nag mga laser ako mata nga nagtan-aw niya. Nakainom na gyud siya. Nainit na gyud og taman ang takore og nagbanha. Imbis kay mukaon pa ko og dessert ato. Nananghid ako ni Mitngaw nga muli.
Gipugngan pa ko nila kay sayo pa, pero grabe nga init na yun kayo ang tubig sa tokore nga kinahanglan na yun nga magtimpla. Kinaan naman ako ang yabi sa motor, diretso ko ang mga lakang sa gawas. Niagi yun ko sa tubangan nilang Denver nga nigitagay. Mura siyag natukan pagita na ko. Straight ko sa gate pagawas padong sa giparkingan sa motor. Ako manuoy na hadlock pagawas ni Denver maong nakadagan ko paingon sa motor. Mura kog buang, murag ako na nooy na isa lang. Hadlock magud siyag porma og magseryoso kay straight yun ni mo motanaw. Dili ra ba magtingog? Murag nigduol kay kaliton rag tangtang imuhang ulo. Sa moto nga ni pasirit jud ko og padaganoy, pero nasigi akong mata nga pagtanaw na ako sa side mirror, nagsunod na ako si Denver nga nagdagan. Ang Diyos ko. Ako no'y nakulbaan kay murag kusog pa siya mudagan sa motor. Feel na ko, gigukod jud ko ni Berdugo sa laing rason. Gusto pa ko mabuhi, dili pod ko kapakusog kay rough road, niyag mabalintong palang ko. Sa moto nga naabdan yun ko niya kay wala ko kapakusog. O kontra pa ko niya, hagbay ra kong ni biyahe padong sa langit. Din mayon si Denver while murag nag-jogging, honong sa. Tubag ko niya, ako siyang giingnan na ambot ni mo, pagdagan pa uli. At mitubag si Denver, nga arsahon man ako ng motoron. Tubag ko nga, arsa ha. Dayon nakurat kog maayo kay niharang man na si Denver sa akong tubag. Nakasinggit ko kay mabanggaan ako siya. Wala yun siya molihok bisag gamay. Nakaliko ko gamay pero nag-abot yun ihang kilid ug ang muto. Hinay ra man nooy padagan pero natingala ko kay nikalit og atumba nga murag na kuyapan. Ako siyang giingnan, hoy buing, hinay ra ganito. Pero wa yun nilihok na flat og kalit sa yuta nga murag nabanggaan og 10-wheelers. Nakuyawan pud kog na unsa na kay nakainom biya to. So nidali kog naog sa motor kay tan-awon ako siya. Perte po na akong kurata kay nikalit magbangon. Haka lagi. Abi kog nahimo siyang zombie. Kaya nikalit ra magtindog nga murag na buang. Nibangon ra man og galit og ni adto sa kumotor og ni sakay siya kay nagdrive. Imbis gay nasuko kog maayo pero tin akong katawa nga mura kog gigitik yun. Kanang si Denver, unya sige ra kag katawa na, di ta manguli. Tubag ko nga, noon sa manggod ka? Mitubag si Denver, nga di manggod ka mo huno. Sige ra jud kog katawa nga ni sakay. Nawala nun akong kalagot o hadlo. Pero, hinay kayo nagpadagan. Mura mig na ay gisundan nga porlot. Mingon ko, maabot ka atarong tuiga sa balay. Tubag si Denver, mag-istorya sa ta. Tubag ko nga, ug ihunong day nimo, sayang akong gasolina. Mitubag si Denver, waman ka moingon. Lami yun kayong tokpo ni si Denver. Sa mga to nga ni hunong pud siya sa kilid sa karsada, pero wala ko manaog. Mura ramig na ay gihuwat. Then maingon ko, unya, tubag si Denver, nga dugay na manggod ko nga wala kayo. Tubag ko nga, dugay tong tulo ka adlaw Denver. Tubag siya nga, duhar man to ka baso. Tubag ko nga, abi ba nimo, daghan ang namatay anang duhara ka baso. Mitubag si Denver, nga last na to. Huwag ako siyang giingnan nga istorya he. Gipasaliw na lang ako si Denver kay luoy kayo nga murag itoy. Kalami hapak ko na binyag karon pa ko nakaagi og uyab. Matong gihatod ko niya sa balay kay maglakaw ra siya po. Naglalis na pod may kay ihatod unta na ko siya aron dili maglakaw. Siya musugot kay gabi na daw ko magdrive. Pero nagduda ko nga basig mohapit pag-inom kay daghang panuway kay fiesta. Makurat na lang ko inigbuntag nga tuwa na siya sa prisuhan. Nagsiga ang mata kay nakakita na pod og rambol. Sumauto nga aron safe sa balay nako siya gipakatulog.